रुँदै हाँस्यो Please sit down. Please sit down. I will ask. Now points is 4 points, 3 points, and 3 points. Kelvin Dada is leading from 1 points. I know 5 points. Oh, 2 points. Okay. For Kelvin Dada. Which transport is this one? Which is this one? 2 to 10. To the train. Correct. 6 points. Tali bajai sabaijanale. Now it's Sanmiti's turn. Which rock is this one? Hello. Which transportation is this one? Hello. भन्नुस् कुन चाहिँ गाडी हो यो? भन्नुस् कुन चाहिँ गाडी हो यो? कुन गाडी हो यो? Gari. हाँ? Matan gari. माटोले इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्छ. Which truck is this? Fail. Only 3 points. सारदीको पालो. Which truck is this? No. Gari. Truck. Wrong. Which truck is this? Yellow. Yellow. Great job. But which truck is this? Yellow. सानो ड्रम ट्रक कुन ट्रक हो भन्नुस् न यो? ड्रम ट्रक Danta. Wrong. Only 6 points, 3 points, and 3 points. It is dumper truck. मैले भन्छु बाबुले Okay, which truck is this? Danta. Okay, great job. But I have already answered these questions. Now other questions. What is this one? Ambulance. Great job. 6 points, Kelvin Dada. Oh, seven, Taali seven. bajadiनुहोस्. 7 points. 7 points. And you please sit down. It's now Sanmiti's turn, okay? Mesono. But. Okay. What is this? Ben. Great job. 4 points. My. Okay. Your butt. Okay, great job. Love. What is this one? Sanmiti, Saira Didi. You make. Please say it. You make it. You make it. तपाईको समय सकिएको छ. फेल हुनुभयो. अब पाली छ हाम्रो Kelvin दादाको. What is this? You make it. Make it talk होइन. Wrong. त्यो मेकिङ गर्ने त हो त नि Now it's Sanmiti. What is this? सिमेन्ट मिक्सर होइन यो मेकिङ भन्दा मिक्सर भन्नुपर्छ नि त. Victor. मिक्सर मैले भनिसके. अब फेरि अब पालो जान्छ भेजिटेबलको. 7 points, 4 points, 3 points. अहिलेसम्म लास्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो सारा दिदी, सेकेन्डमा हुनुहुन्छ हाम्रो सानवी दिदी, एन्ड फर्स्टमा हुन्छ Kelvin दादी. दादा एकचोटि ताली बजाइदिनु सबैजनाले. मक्क पऱ्यो Now vegetable turns and fruits turns. Kelvin Dada's turns. Kelvin Dada. What is this? Tomato. Wrong. It's not a tomato. Sanmiti दिदी भन्नुहोस् what is this? You. Ayu. आलु No, in English भन्नुपर्छ हजुरले. इङ्ग्लिसमा यो के भन्नुहोस्. Potato. Great job. बट मैले अडियन्सबाट एन्सर पाइसकेको छु. तपाईँले पोइन्ट पाउनु भएन. What is this? Sanmiti. Monkey. Great job. 5 points. What is this? Huh? Mirchi. Mirchi, wrong. We are. You go only 4 points. What is this, Kelvin Dada? No tomato. भनिदिनुहोस् सानो के हो त्यो भनिदिनुहोस् त Vegetable. Okay. Question passed from Kelvin Dada to Sanmiti Didi. What is this? Onion. You answer. उहाँले भन्नु भइसक्यो. कसैले पोइन्ट पाउनु भएन. कसैले पोइन्ट पाउनु भएन. अब केल्विन दादाको पालो. तपाईले भन्नुभएको तपाईको टर्न मिस भयो. केल्विनको पालो Kelvin Dada. Which no, this one. Which fruit is this one? Mango. Great job. 8 points. ताली बजाइदिनु सबैजनाले. Mini. अब केल्विन दादाको पछि सानवी दिदीको पालो. ओके. पालो आउँछ नि त भयो. Which fruit is this one? Banana. No, this one.
Pineapple. Great job, 6 points. And which fruit is this one? Banana. Wrong. Englishमा भन्नुपर्छ. You. Strawberry. Great job, but this is not question part. Okay, Kelna, which fruit is this one? This one. के हो ल भन्नुस्? This one. You. This one. Tomato. Which fruit is this one? हाम्रो केरिन दादाले एन्सर भन्नलाई Kuno yo. सक्नु भएको छैन सामी दिदी पपाया Papaya. अरूले भन्नुभयो त्यसो भएले यो पोइन्ट कसैले पाउनु भएन पाउनु अब हामी जाँदैछौँ इन्सेक्ट्समा इन्सेक्ट्सको पाउनु भयो अब हाम्रो विनर हुनु भएको छ केल्भिन दादा विथ 7 पोइन्ट सबैजनाले ताली बजाइदिनु केल्भिन दादाको लागि ओ जितेर केल्भिन दादाले के पाउनु भयो भने गिफ्ट बिरालो पाउनु भयो टेकिन खुसीको आँसु हो कि यो आँसु हो मेरो छोरो नो ल ओके विल स्टार्ट द गेम अगेन ओके which animal is this one आँसु कुकुरु राइट सबैलाई ताली बजाउनुपर्छ अब यहाँ मामाले इङ्ग्लिसमा देखाउँछु बाबाले इङ्ग्लिसमा भन्छु हजुरहरूले नेपालीमा भन्न सक्नुपर्छ यो कुन जनावर हो भनेर ओके You. Goat. नेपालीमा के भन्छ यसलाई You goat or goat. गोट इङ्ग्लिसमा नेपालीमा के भन्छ You goat. नेपालीमा के भन्छ नेपालीमा के भन्छ Bakra. ग्रेट जब गोट हो राइट आन्सर इङ्ग्लिसमा राइट आन्सर केल्भिन दादा नेपालीमा राइट आन्सर सारा दिदी वेयर इज रुमाल ल विनर बाबु विनर भयो त विनर भयो